Democratic Republic Congo. Ate dhagge Patrice Lumumba reewu. Afriku gobbu akkadota gashshooti giddo galtino waro Awuroppu gobba Beeljeemete gede Afriku gobbuwa qollee gadhino dino. Beeljeemete mootichi Leopold Laayinkihu Awuroppu kiiro garinni 17 shoolunni Awuroppunni Afriku qircu gede daraadhara qoqqobbise kaino warooti. Afriku gobbuwa giddo kalaqamu jironni eleeta gobba Kongo Beeljeeme jajjas ikkitu. Kongo gurreenna gooffannokkita kalaqamu jiro kalaqunna maganu alinose gobbaati. Culku, almaaze, daaniichu hinko, madaabe, yuraaniyeeme, koobaalte massiranni kiirannoseemmoyya. Lophitino gobbuwa teknolojete giddo horonsidhanno shiilo baala afidhino gobbaati Kongo. Haqqunna wayinnita isin agudhe. Gobba diro wo'ma xeenanna arrishsho afidhino baattote halli qarqara afantanno gobba ikkase korinni shama shaqqadote. Xuma beetto gede wo'mu dudduranno gobbaati Kongo. Mootichu Leopold Laayinkihu tenne gobba horrara borojjimma kade gashshara kae yannara togo yee coyirino. Noo ejajja Kongo yinanni Afriku gobbara duneemmo. Hattenne gobbara nooha shooshaqa manna kayinni buxicho daga dancha heeshsho heedhanno gede halcheemmo, hattono asseemmo. Ammanono dinonsa. Mishinere masse ammansiiseemmo, joogisheemmo, moychu akattansa woyyeesse manna asseemmonsa. Konni kaiminni tini gobba umi'ya jajja iqqa'ya ikkitanno yee qodhe kai. Hakkinnino Afrika Kongo daye ammanote annuwanna geerra gamba assi. Kongo Leopold Laayinki jajja ikkitino gede sheemaate qixxeesse gadache malaatisiissanno assinsa. Hakkiino Kongo Free State yee gobbate su'mano soorre jajjasi assiri. Kuni kakkachu moote xiixamiha qoosso xa'miha baala amade anganna lekka mura hanafe. Manna assagatteenna isinni mannaho mo'icho ikke. Gobbate jiro wolqase fajjitusi geeshshita maa assatto yee hoolannosi nookkiha Awuroppanna Ameerika hogowi. Dubbu saada hinko buuddanna goga haqqa shiilo danunni mucuqqe assi. Manneha intanna hinko maxissitanna. Kongo woy mannise qoosso diagarantu, woy jirose digattu, woy dilophitu, jirose daafe abbituse. Leopold Laayinkihu Kongo daye waro Kongo kiiro 2 miiliyoone ikkitanno daga afidhino yini. Ammanne hoogge komoychi 1 miiliyoone Kongote daga shakke assinota dhagge kultanno. Tenne dhagge mayra borreessama, mayra afama hoogguysha. Te dhagge mayra borreessama, mayra afama hoogguysha yitiniro shinoonni manni Awuroppu manna woy Israa'eele woy Ameerikunniha dikkino. Qamalete gede kiirranni Afriku manna ikkinoora ay fushsha, ay luushshanno. Galchimaanto techono yitanno gede ikkiro Afriku reerono rahe ciiranno. Ilaminohuno dartunni daassinonkehura heerona reeyosira iroo gannannilla yitino halawanno. Maalale ikkannori heeriro komanchi 2 xibbe ale Kongote qansoota Awuroppa masse qancho qanche manna konne giddo wore dubbu saada daa''antannihu gede mannu daye paarkete gede Afriku kolidda zuu saada qoqqomboonnihu gedeewa worreenna daa''atanno paarkeno kalaqino manna gafo assirino mootichaati. Ko manna daa''atara dayino Awuroppi muuze qancho qole olanna Afriku koliddi itannota hanni mitteggine hedde. Gafo iltote gede kiira
gafu kica wonshe qaama itteenna gutta Leopold laayinkihu furmino assannore furme kayin jeefote reewo digattannona hakkiinni rey Leopold laayinkihu assannore furme reehu gedensaanni Tunahon su ontawonni hanafe Afriku gobba walapho afidhanni daggu kongote dagatino walaphote xapho xitiittanni dagguta Leopold gashshooti daga politiku paartuwa uurrisidhanno gede fajji doorshano harissanno gedeno Belgiumete gashshooti doorshunni qeeltanno paartira sayse aate qaale e'u kaayyo ikkeenna kongote jiro jilba afinohu dagasira laalaatannohu Afrikimmasi kolishshimmasinni saalannokkihu qajeelu giddonna gobbaydo biifadu Kongolese National Movement CNM parte xinti doorshano qeeli tunahonsu leaw Oropu kiiro garinni dagate maahoyyimmanni doorantino mootimma umi yannara xintantu isino kongote umi ministerootu roorricha ikki isi ayititinoro isino Patrice Lumumba yinannisi wedellichaati sajjina shoole dirosiiti mooto manno waru su'misi techo geeshsha Afriku ejjeetto ledo kaanno ejjeetto saino dhaggesi tittirshi aane shiqanno Patrice Lumumba dooramanni heerenni dagasira umi hasaaba togo yaanni assino techo barra wodani'ne giddo sissiphi techo barri daafira ga'a ooso'ne ooso waro faajjetenni coydhinanni gobbanke xaa yannara oosose anga galte no roduwa'ya konni gedensaanni haaro sharro agadhitannonke tini sharro gobbanke keerun lophonna roorrimmate wido worra fushshitanno sharrooti mittimmatenni dagoomitte farconna taalleenya gafa gansiinseemmo kolidda ikkankenni calla techo geeshsha shollinshoonninke xonammoommo mishamme keeshshinoommo baattonke mulqantino gobbanke seeri waajjuulleho dassino mannu politikulaonna ammanosinni usuramino ganamino daramino reenno quchummanke waajjuullu dancha minna mi'nite buljitannota buxicho daganke daase tuqqite qaccegge galtannota ikkitino koliddu gobbasira bunu mineno ikko filmete mine la'annokki manna mallaandoonniha ikke keeshshino hatto ikkine keeshshinoommo tenne qeelle lowo waaginni lowo sharronni afi'noommote kadote gashshooti giddo sayinsoommoti settawo dirrara giddo madi'noommo mada ke techo geeshshano diqoortino raantano difultinonke techo geeshsha silliiqqannonketi lowotino gari sagale nafa uytunkakkinni agoodanke hiiqqitino kallissinonke oosonke ragunni lossira nafa uddisiisira didandiinoo walapho fushshitunke annuwara roduuwira galatin sagale Afriku mittimma uurrinshara ayyaani sagale wo'mite walaphitino gobbanke kongote seeda diro Patrice Lumumba doorsha qeelihu gedensaanni umi yanna faajjete assino saabi konneeti alamete galchimi gobbuwa galchimaantote yinanniwiinni argi'noonni re'otaleme tiyyiranno isi hedosinni positive neutralism mereerima politiku doogo harunsanno ajuujaamu kongote ministerootu roorrichi Patrice Lumumba waajjuullu hekkonni walaphitino kongo kalaqate sharro mite yee hanafi kayinnilla gobbasi dagawiinninna gobbate urde qodhaanowiinni lowo jifo xaaddusi Patrice Lumumba ra xaaddinosi jifonna reyosi gari gafa lameho shiqanno ne akkan